last a bit longer. Find another reason to breathe. Population only in Manila. Di ba ibukat dun? No woman, no virus.
banane. Lov na banane! Lej. Banane! Le banane! Ja. Tako, Lačne ne bomo. Kokos, banane, z desne, z leve, leve, z desne. Kamorkoli pogledaš, kokos. Čači boljka. To je že maneken, jaz bom pa še maneken. samo da uživaš. Tako. Le banane! Na ušteh pa na uskladu. Ja, ne, sem ta klanc, da skuter več ne vleče. Greva peš do Kava Sun Falls po skrivni poti, ki so drugač uradno zaprti. Ja, so se pripeljala s skuterjem, celo čelade sva imela na glavi, ki jih ostali ne uporabljajo. Pa tudi čist neracionalna so bila sem dva na skuterju, ker drugače se tam do 5 komadov na takem skuterju jih pele. Pomeš še kaj počnejo. Igrice špilajo, jejo in podobne reči. Tako da svet na glavo. Ok, bom začel pa dihati. Pot je naporna, klanc pol. In sicer, če bo kam prišla, ampak poskušal najti, zaobideti točke, kjer ne spuščajo do slapov. A naj bodo pa zaprli. Se lahko obrnem kot malo, ne? Hello! Hello, from the other side. Oh, hello! Hello! Where is the spring? There, huh? Up! Thank you! Banana! Look at it! Gatherings and outdoor activities. Second, observe social distancing. Maintain at least 1 meter distance between yourself and others. Pogled na morje, sicer lep, ampak ne smeš. Lokal pod nama je zaprt, tako da zdaj sama kuhava, ali kaj že. Ja. Tole je bila moja juha. Odpreš, naliješ vročo vodo noter, potem kup takih polenilastih stvarc odpreš, pa streseš not, zmešaš 3 minute in ješ. Pa greš pa malo pomit, kakor lahko pač smrzlo vodo, in skuhaš instant kavo z vročo vodo, ki ti je ostala od juhe. That's it. Tako lepo zgleda. Tukaj so nekje naši sosedje. Not outside, nothing. Why is it a big problem? Just follow the I know you follow it.
Nikjer nobenega. Say hello. Hi. Ni mask, ni letov, ni prenočišč, ni lokalov, ni hrane. Welcome to Moel Boel. Tu dong. Si Ruli dong, tawagi ko no dong. Wala pa siya lapti dito dong. Everything is prepared, ready. You checked in, and everything was ready to go. And then there was an accident at the runway. A small aircraft, ambulance jet, is crashed on the runway, and so we are not able to depart Manila. That we lose our colleagues on the front line, and we really want to support them. Amjad Al-Harani is believed to be the first frontline hospital worker. Gusto lang namin ulit ng clarification. How do we consider what happened last night? Nasunog ba or nag-crash? Paki-explain lang based on your initial report. Another day in paradise. Philippines. No. Feel wrong. Še kilometer do slovenske meje. Šentilj. Evo naši popotniki vzadi. Policija. Gremo čez. Šli nazaj v Slovenijo.